I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Floating Ice and Crosshair. Igrat ćemo arkade, ajde da to probamo. To je do sad nisam probao. Znači, mislim da ste skužili kaj se radi u igrici. Evo imamo ovdje mi je 88. To moramo sve da sto napuniti, ali znači ne smijemo u kravu, a i ne možemo dok su krave razstavljene. Evo na primjer sada i uspjeli smo je. Level 1. Level yes. Evo sad se mogu... Wow. Ovo je malo falilo. Ne, upravo. Ajde, nećemo sada tu. Ajde, sad ćemo malo ovo igrat. Tu sam došao do 6. znači. I nisam pokušao da ga pređem. Ne znam zašto ga nisam htio preći. Ali evo, da ostajem nešto za video. Evo, ajmo sada da nastavimo. Sad će malo glasnije čut. Znači imamo 15 pretplatnika, to je sasvim puno meni. Nikad nisam mislila da ćemo mi doći do 5. Ali evo, ipak dolazimo. Prvo sam mislila da nećemo, ne znači ništa pretplatnika. Ali ajmo sada. Sad imamo 15, to je sasvim veliki broj meni. 70%. Pomalo ćemo. Yes. Zamalo da kravu zrondamo. Ne. Evo ovo. Sad sam kravac. Pup. 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 Znači ja mislim da tu imate i vrijeme. Ne znam, mislim da imate vrijeme. 90 samo. Ne. Ok, ovo nije... Ok, oprez. Yes,
Opa, ajmo sad da igramo još malo. Znači, sad će se što više glasnije probati čuti. Ajmo. Jes, evo. Ajmo. Ko je to? 9. Ajmo. Sad smo na 9. Nismo na velikom. Ima 63% samo. Yes. Mislim da nam je ovo 10. Da, idemo na 10. Yes. Pa Viktorca. Što je Viktorca? Jao. Slučajno sam. Klikom. Znam kada to mi gore, yes. Ajmo sada da nastavimo na 11. Yeah. Opet Viktorca prvi. A nije, yeah. Ajmo. Wow. Kako je to 11. Serious. Ok, nije. Aha. Ok. Ne, ljudi. Šteta. Baš smo... Osamdeset. Yes! Uspjeli smo. Yeah. Idemo na 12. What? 3. Znači, igra vas zarazi. Onak, super je igra. Ne mogu reći da je loša ako... A nisam
kravica! A kravice! Znači, iziscirao sam se, ne mogu više. To bi bilo to za ovu ajde još ćemo dok. To je bilo to za ovu epizodu, vidimo sljedećoj, pozdrav, bum!